Yakwe kom ro mata em rijaro. Enangan ralidik year ko remodalak, jar chino im jar iben jediami, rekaki ro im leadership jen ecclesia ko. Why wine kajur tada buen jerabli ben onich e jar, inajelaji. Why win e kajur tada buen jerabli ben onich e jar. Jar im kurngane budarat juan ilo mol. Kin juan revival enaj bugadok ugadak ilo family koar, ecclesia, kinako, im jukajukan bed in ilo Springdale, Arkansas, mi joko jet. Jit kur ngan jen malal ilo buruar, kin on jitap kujarjar ludak tok im release maramur yo, in which on ba ilo book and Joel. Chapter 2, Buko Jet, Matthew, Luke, and John. Ronikain jizmur in ye rebentada ilo Eileen Koar in Ilo America. Ella paraiguich in Koba ibendron, chap ebwer in Tamak Molin. Onich age uwak jar. Ilo Luke jungle ralidik, June and ralidik Ewan. Jesus ar kadagan kitchbwain jar ian o them jechim chap ebwer. Lang mirago ilo burua ikanan bangan kom, ak elaptada ikanan kam molol ka jojo yami, ro in komich idok jen week ngan week im jar ilo tamak. Ilo tere in which a kachidik rikaki datsun, Bwe in team leader yo in bugeron jar im kitch kajur ilo jar. Eor rojedi ben im rejetably ben ron bwe in lo ankilan anich and book chicken I bend remarshal im rojet. Inaj berwet im kodak pimi ilo jar im wywin kojet. Ikanan idok witngan Springdale. Eileen Koar im ijoko jet, Jenian Ganian. Komi berweri lo malal in buru, ein with family. Komi kanij in em mol, im anich in kitcheram man komau.